Asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokusithi nezinto amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bunga yezinto wewo Sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsisa zimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abaye bocima ngamanzi Nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesabuthu ushaka kuyinkosi yasemashobeni Ngiyakhuleka kumhlaba wonke nasendaweni zonke nje la ngihamba kufinyela khona umfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa Umshana wako ufuze fulele umashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igabini mabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhona kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi ngifike la ku channel ethu enkulu impunga yesintu TV angihambi ke ndedwa ke namuhla ngihamba nensizwa la umakhosi uMadida uSbhozabhoza uyamazi ke wena umbukelo wempunga yesintu mhlambe kukhona umbukelo omusha ongamazi uMadida Angikubingelele mina wethu ngikwamukele ku channel ethu enkulu impunga yesintu. Ya uninjani kodwa khehla ngicela ukubingelela wena ngibingelele nababukele ekhaya. Mina ke umakhosi uMadida uSbhozabhoza bangamazi ke use Kanyezeni eMaritzburg. Omunye Madida uzobuza ukuthi umakhosi uMadida uyahlola yini phela abantu abaningi Madida enkathini namuhla kuyenzeka umuntu abe nenkinga kodwa angazi ukuthi yini imbangela yaleyo nkinga uyabona nje emphelandaba mina ngimfuna umuntu ongayazi into emsusile ukuthi yini lemsusile umthakezela ngoba hlole emphelandaba kodwa ngifuna ukuthi ucacisele abantu Madida ukuthi uMadida kungabe uyakwazi ukuhlola omunye uzothola ukuthi usegoli uma omunye segoli akukho lula ukuthi afinyelele sekuhlola nangamafoni kuhlola online uyabona uMadida ngabe uyahlola yini online khehla kunjalo impela balali babukeli ke ekhaya ke uMadida lo uyisangoma lesangoma siyahlola siyasiza nezinto eziningi ke uma ngabe ungekho eduze ngike ngisize uthola ukuthi uGoli Cape Town Eastern Cape ukude ngakuhlolela online kodwa mabula koThekwini ngicela ufike kumina mhlawumbe uhlola ngani Madida ngocingo noma ngoTeams noma uZoom noma iSkype bengakafiki kulokho ngizalwa khona ukuthi ngifike kulo ma app kunje manje sokuba yiyona ifoni nje esayisensa wesikhathi kubo WhatsApp kube ngcono WhatsApp kithi ubuye delay uhluphe kodwa kulamanye ama app bengakafiki lapho ngisazofika lapho ngohamba wesikhathi ngisazofika lapho ya Madida uyabona mina ngiyimpunga yesintu anginawo amakhubalo anginayo futhi imithi kodwa mina engamunikezwa ukukhuluma nomuntu ngikhiphe izwi elishoyo ukuthi uzokwenza ukuthi bese ngempela lokho kuyenzeka wezwa lo ngizwa ngesami isiphiwo ngizwa kahle ukukhuluma engakuphiwa okuthi yenza ukuthi kuzokwenzeka ukuthi uyabona yebo kahle anginawo umuthi Madida ngizocela ukuthi uma mhlambe ngibuza ngikuphonsela inselelo ungaboni mhlambe sengathi ingoba nginenkinga lenselelo ngizobe ngiyiphonsela umbukeli uwezwa lo nanokuthi Madida ukuthi siqonde kahle Madida kunomuntu Madida othola ukuthi inhlanhla Madida ugcina ngokuzwa ukuthi ikhona Madida mhlambe uthola ukuthi kwesinye isikhathi ethongweni lakhe ikhona la kuvaleke khona ilona futhi mhlambe eligcina liphebeze kona khona umuntu okaphupha inamba zelotho
angayi kodlala ntambama ziphume zonke kusho ukuthi kukhona ledlozi elibi uyabona ukuthi Madidi angazi noma uyangizwa yini ukuthi ikuphi le ngiyakhona Madidi ngoba egcineni kufanele ukuthi umuntu izinto zakhe zilunge kodwa zingalungiswa ngokuthwala Madidi hayi ukhuluma kahle yabona ke ukhulumisa kwensizo impela kuyenzeka khehla uthola ukuthi umuntu izinto zakhe ayifuni ukulunga kahle ngendlela ayifuni ukuya phambili uthola ukuthi usesusuyilwane wasusana kanti kwesisikhathi sokuthi nje likhona leli dlozi leli elingakwazi umphumelelisa noma elingakwazi ukumfikisa la ufike khona uthola usedinga ikhubalo ngoba izihlahla zathi ziba khona emhlabeni kwayizibele khona lokho ukuthi zimkhayisele sikwazi ukuthi ivule kodwa futhi kufuneka ukuthi ukwenza lokho ungenzi into ezokugqilaza mhlawumbe Madidi omunye umuntu uzobuza ukuthi usho kanjani mawuthi kungabi into ezokugqilaza ungasenzela mhlawumbe izibonelo esilula nje ukuthwala kuyagqilaza ukuthwala kuyagqilaza ukuthwala ngoba usuphila ngemgomo uNkulunkulu angakunika ngayo obaba omkhulu bangakunika ngayo so uzoba nenkinga kafeza mhlawumbe ke Madidi umuntu othena izinto zakhe azilungi usazihamba zonke inyanga ezikhona kodwa kakaza afinyelele mhlawumbe kuMadidi wena yini ongayenza kuyena ekutshela ukuthi usehambe zonke inyanga okubalekile ukuthi ngihlole mina ngizobona ukuthi yini evalayo ngoba lapha kunamakhosi aphezulu azowasho ukuthi lo akalungiselana la ngoba kuyenzeka uthola ukuthi ugeje esimeni sokuthi kuthola unesilwane lutho unedlozi elumdliwa idlozi elumdliwa lifunta enhle ngoba uma uphupheni abazange aphuma unedlozi elumdliwa lilahlwa ke liyalungiswa ngendlela efanele ngingalihlahla ke lapha esohamba silungise lento efanele first thinte lapha faka thinte khona kuvuleke lo mnyango kufanele ukuthi ngelilanga uthi uyaphupha uvalelekile kodwa manje akuphumeki uyabona ukuthi hayi man khona lapha efa uvulwe khona uthothi kudingala lokhiye ukuvula kuyilezi ihlahla ke ufanele ithintwe ke ngendlela ke eyayibekiwe kuqala ukuthi noma mexakile nje ukwazi ukuthi ubaba umuza ethi mexakile ayithatha imbuzi ekhishi mina ayifike eshwendeze kuye ekhuluma nakhona la kunezihlahla ezisetshenziswayo ukuthi mabe ubona uxakile khona indlela okwenziwa ngayo yikho kwazi kwaba khona imithi ngoba khona abanye bebona ukuthi angifiki mina pha ngifike khona lezi zihlahla zikhona ukuthi zikusize wena ungafiki khona ufike la uye khona mhlawumbe Madidi omunye umuntu ubhekene nenselelo yokuthi yena uma esebenzisa umuthi vele ungasebenzi umuthi uyabona lonto mhlawumbe umuntu okwesimene esifana naleso ofisa ukuthi inhlanhla yakhe ivuleke ungabe mhlawumbe uma efika kophumphile kuyenzekani mhlawumbe ubone ukuthi lo muntu lo umuthi angathi ngeke ukwazi ukumsiza bese kube khona enye indlela yebo kuyenzeka ukuthi umuntu uma efika ubone ukuthi hayi lo bakhona ukuthi inhlahla yikho khona lapho kushoda khona usuhamba ke eyolungisa la kushoda khona inkulu umthothi nje igama wakwalikhipha ekhaya kuyenzeka ukuthi unebhadi khona igama wakwalikhipha ekhaya waxabana nomzali noma nodwa wakhipha umzali wayesekhipha igama ukuthi wena uyophumelela ngifile manje ukhona umuntu uthothi usekhohliwe yena uthi ubanjwe izenzo azenzayo mhlawumbe Madidi kuyenzekana umuntu enenkinga esethongweni abantu abadala mhlawumbe kukhona icala elithile abambambele lona bese kuba ukuthi mhlawumbe uyayithola into yokulungisa ukuthi into zakhe ziqhubeke ziye phambili yebo kukhona lokho wonke umuntu udalela ukuthi exolele uma ngabe isola mhlawumbe uma engakayenzi inhlambuluko ekhaya angakwazi ukuthi kube khona umuthi azosebenzisa ukumqondisela izinto zakhe yebo lapha kaPhumphila ukhona umuthi omayilana nalokho onempanda ke ehlukile ke ngoxolo labaphansi yini ngengikwazi ukuyibala kodwa lobo okwazi ukulungisa isimo ongakwazi usilungise ekhaya akithi sonke sinemsamo eqondile kodwa umsamo oqala wena wona oqala ofanele uzama ukulungisa noma uyilapha nje oqala fanele kuphile wena ukwazi ukuya phambili then usuyahlehla usuye kumsamo lo esukhonzela wokhonzela ubaba mkhulu mhlawumbe Madidi onjani umuntu mhlawumbe ongazidinga lezo mpande ezifana nalezo ngoba abantu Madidi bayehlukana ukhona umuntu othola ukuthi wonile ethongweni uyazi ukuthi wonile bese kuzoba khona umuntu othola ukuthi
into zakhe azilungi nje kanti wonile ethongweni akazi kodwa ukuthi wonile ethongweni wena usukubalulile ukuthi ikhona induku efana naleyo ekwaziyo ukuthi ilwakhe lolo xolo ekusokufanele thalaka omunye uzobona yena ukuthi nje izinto zihamba kahle akakaza lona ithongo kanti wonile ethongweni uzobona ngani ubona ukuthi uhambe zonke zangoma bekhuluma ngezibopho zabantu kanti ibopho wena wayitholayo enqajona ukona ke ethongweni kuyenzeka ukhiphe isiso ngenhloso ukona lokho kunjalo ushaya umzali wakho ukona lokho ukuthuka umzali wakho ukona lokho kuningi ukona okukhona noma umakoti efike ekhaya ethuke exabane nomamezala ethukwana wonile okunye okwenzakalayo kuyenzeka unungwe kuthiwa wena uyathakatha kuyenzeka uthola ukuthi manje usuzowayifaka nenhlamba uthola lento isiyisici kuwena obani khona lento usukunikwe khona yikho mhlawumbe uhlabula ukugeza ukuthi nengikwazi nengingakwazi engithukwa ngakho ngicela kuphele kusuke kuze kube nezinye kuzinkulumo ezayiqala ukukhokho zadlulela phambili thothona uzalwa phezulu lezo inkulumo ziyinkinga lezo uthola ukuthi okhokho bebodwa bathukana bathi wathi omunye inzalo yakho ngeke ilunga uthothona udlala nje phezulu yibopho ongazazi ukuthi ezani kodwa uyabona ukuthi hayi man khona into eyenzakalayo khona ke umuntu ofa usebenzise lowo okwazi ukuthi lezo inkulumo ichitheke ukwazi ukuqhubekela phambili ngoba ngempela madida bakhona abantu uthola ukuthi into zabazilungi kanti azilungi nje umuntu khona ukona okuthile ifongo elimbambele kona kodwa inakazi ukuthi wonile ethongweni ngoba izenzo zethu esizenzayo izona ezigcina ziba umthelelo omubi kubantu abadala kuhle kodwa madida ukuthi umuntu uyakwazi ukuthi asizakale umuntu okesimeni esinjalo ngoba umuntu kuyenzeka ngempela uthola ukuthi yena wazi ukuthi yonke into ilungile kanti hayi ukuthi yonke into ilungile manje madida engifisa nje ukukubuza sasiphetha kulezi zinto madida ezivula inhlanhla kungabe ngempela umuntu izinto lezi ezivula inhlanhla usuka ngempela engathwaliswa yini ngesitayela madida hayi ngoba madida ukuthola ukuthi umuntu uzolungisela into yakhe uma elungisela into yakhe ilunge nje isikhashanyana bese emva lokho kuyashabalala ukubona ukuthi uthwalisiwe uma kuba khona into onikwa-yona siba nomthetho sothwala kwathi ukhuluma nayo ukuthwala nje asithi nje unika into uyisebenzise mase uhamba nayo ukhulume nayo uma ucele kuyona usacela edlozi usucela kulento usuthwalisiwe phela manje ngithi ngobani awusakhuluma nedlozi lakho usukhuluma nani nalento umuntu uma bekusebenzile nje wathi ukukhuluma nedlozi angithi ukuza nje umuntu emakunika ethi khuluma nobani wakunika umuntu wathi khuluma nalamadoda uthi sekuyinkinga leyo kanti wena umuntu fakuthiwa khuluma nedlozi lakini angithi ayizwa lento kunjalo ngakunika umuthi mina athi khuluma nalamadoda kube wona aphathe impilo yakho uthwele phela manje ayithi manje sengithi wena lamadoda aphathe impilo yakho awusakhuluma nedlozi lakho wena ngiyahlola lapho wena uma ngikhuluma ngihlola bese ngithi hayi ngikhuluma nani ke insizwa zakuphi zakubhayi uma ngihlola ngithi ufike ngibiza ngithi ngikhuluma nani nedlozi laka madida ngikhuluma nani nobomnguni nobomndawo ngikhuluma nani bogogo bomadida ngikhuluma nesalukwazi ngikhuluma nabantu bakuphi basekhaya ibona ngisebenza ngabo kodwa ngase ngikunike into yathi mina hayi wena manje ufuna ukukhuluma nalento uthi wena usuphethe impilo yami kusuka sekona isayini phela leyo ngakutshela mina ngakutshela okunye nani othi sign ukuthi sekhonto ephethe impilo yakho isayini leyo wena noma ngangasho inyanga kodwa sekuyisayini la uthi usunesithwalo thizeni noma usesesigabeni thizeni sesithwalo asiphethe madida lembenge abantu mabekudinga madida utholakala kuphi ngitholakala enkanyezeni endaweni yasemkhambatheni eMaritzburg khona inamba lezo uyibona lapho uzona ungifonela ngazo ukwazi ukuthola usuku engikhona ngalo kodwa lapho engithola la khona uma ugibela zikhona eMaritzburg endaweni yase i-street ngasephuma garage khona umuntu ezenkanyezini lapho uthi wehle embhoshonga nezansi zobusunyuka ubheke entabeni nawe yanyuka nje ufanele uphathe namanzi lapha ke nasephaintani khona ugibela entukusweni ufike ucele ezenkanyezini wehle embhoshongweni khogetshelwa kanjalo ke asibonge kakhulu umbukelo wempunga yesintu ukuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe siyacela ukuthi udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga